UMLA kanong po oba Emerald Bonds iyang berangkat bekinang lam shnong nagitan paham rio skun syang bangla arpomer so okwai laila pat kiwede kishnong mamarjan haka handro trek yayong arajar arpun rio. Gilalit bani kendo yu menteri ketana revenue and disaster management oba ala kemen rumbui. Kani kejing kendo kalong ban pensngo holo kejing aki nong syong shnong gilamat hadian kejing dan shop kibor kemaryang bat ke eryong ke belaja hakini ki kendiat sengi balalai. Habagrani kilal patai kubor uba Emerald Bonds ia mula kentu yu menteri ba ke sarkar kadai Banten State akaban pelat kloy pisah syaka District Disaster Management Authority nang mani oban sam no mardo ara pisah skinong syong shnong ba kinong rep kibala syak ta ajur ulong mamala kasnam ik benai leber dia yong kijuja kijingja ba shalit kitum yang hak eryong bad wemeli ula pensngo ba district kadai Banten lupa yikitin sob yang ban sam kam kloy skinong yang baduk adin kijing syak penjular hagi buat kamariang. Ula kentu ke sarkar ban mang pisah kambon hapo ke District Disaster Management Authority kenang bagi Deputy Commissioner kini ban pelaj ke jingirap kem da upslam ke jingbet na kenong ba shilong. Uba Emerald Bonds ia mula penpa ke jing sokya ba wala ke sarkar ketemu benerap mereka komplet ke pisah ke jushempor hadu ada kisnam. Ula ban bagi sarkar ke ban penkelai kini kerukom trekam badai ban penti kena bagi jingirap ke poy tigi beriau kiba mat ke jingja ha kapor kaba kimat ke jing nang bakin yo jing yarap ha kapor kapabiang sokwai undo melado tanang ta arfumer pamuleng tanang ta syang bangla pamrio tem pamrio lum skun bat kunju lum berhing tengi nakaliang girang bak snong ni wan hang ni hapo sekretariat nakal benta banten pau ya ka GA jungi kisnong te hakane kapor hang ne ni wani kendu ya isar ba miral bon in iba nasim khia ya na kam ban yarap na menta kini kisinong jungi ki bala syak kta ki bala jia aka khatniu tarik mo ki bala syak penjulor aka mariam te na du ying kisem ya du jingtung jingtep te hadin bangilai kendu le apun isar ba miral hadin bangla khot yang ba inle ya kren apo sekretariat habide ba di minister mo igede ipek ya kane te hoi na kalian jungi ha jing yalam ga jungi ila yalam yangi ki rang bak shnong ki ba nyelewan lah kene kapor baro na ga benta ban peni ga jinge jong kinong shnong jungi ki bala syak kta habiade kamtam ni di ngi sem mo ki la syak liet ga na er menagane ke nyau tarik bat kumju umde nang kata wat di jingtung jingtep not ki kuai ki kat ki ji ki dingso mo ki la abun kisya penjulor taga ke banga kwa aban request hanek por hoit nilayo ban yakren bat isar rumbui badai pek ya kane ka benta te iro ila ai ka usran ne ka kular mo ba idon ka mensim ban yarap na ka benta jungi kinong rep tingisno kumen lengba ka jingon kendu jungi kirang ba snong mo na kalian jungi lasim khia bat ila kular ba in yakren kanang ban penstet ya kini ki jing yarap habiade banyo kini kinong rep jengi bat kamtam itu gilong ying mo gimana syakta menagane ka por bada bat ngina pensngo hai menteri yang ki artli gimat ki bakongsan ka banungkong galong ba ka sarkar jela lembaga revenue and disaster management apo ka state disaster management authority SDM bakin pen state ban penlait ya ka fund sha ke DDMA, ke District Disaster Management Authority. Kenang ba na ke District Administration ki yo ban pelat kloy sha ki tu ginong rep ki bala sha kta ye jing tung jing tep kumju ru ye gilong ying kilong sem ki ba sha kta agal air upria la ne kiwi ki jingja dun ba kamarian bat ka benta ka ba ar kalong lei kren kerpang marba kini gijingja hakiwan kamtam adu penai March April Mei kini di por ki paman gaslam ki sejala kamtam riboy ki chung bat kini gijingja hakiwan subo gaja manda keseng kidon ki jingtung ki ladu no bat kamtam ki longying ki basha kliet ka tunum ba unta ter siteng met ki hapen let pedri syaki jaka ki bahing ki bahasam dikum gitu kumot ba marmar de ban penpoi yaki jingerap bro cika tangam ong baki miyo jingerap ki yo hi dan bapun poi di marbam da tuwi ki tiar gitar pada ding lai keren ru badai ban
penting kena badi ban la ban ai de kan tin ki CGI ship ani ki terpal ban yarap immediate relief kan ni ke bakong san ba ya kan ni dedicated fund ke badi ban park hapo DDMA hapo ke district kadi ban don khambun khnang ba ki deputy commissioner ki ban ha keleng ki district hapo ke jela kini yo ban penlai jadi pisah sha kitu ki longjing ki longsam dan ki nongrep ki bamat ya kitu ki jing sa kata aga mariang di kita ki artli ki mat ki bangila pensngo sha menteri bat ki officer bat ha keju bopor ngi kenturu na kapor sha kapor bolong bok sarkar kan simkhia bat komju ki district administration ki simkhia na kam dapat penstet ya kam marangi sungthu kinong trei ki badon haki CNR di blok lani ha district administration ki persang ni kat balak kabut kebor man penstet mateng teng ki ni ki jingherap ki bedi ban poi se ki longjing lani ki nongrep teng teng la sisnem teng teng la arsnem ro teng teng kim padio kan ni kala jah ki por bladep dia ke jing tumu mengi so khyai kan ni sa wan ban ye kendu mdak si lang ba jo kan ni ke dedication kan ni kam dei atang nam ta them ribu hai ki di nam ta ka jelai bro roi kenang ba in penstet ka kam lagi por ke benwan yang lagi jing ai jing rap ya di besar kata mun ba jong ka mariam kita gitu mat